Utqaymanmi llamkana tiqsimuyupi warmikuna qarikunawan niraqlla chaninchasqa kanankupaq democracia kawsaypi kinrayllaman kanapaq hanaypi kaspa ama pitapas usuchinankupaq nirun Tribunal Constitucional umalliq Marianela Ledesma Narváez warmikunapa derechon bicentenariupi sutichasqa huñunakuypa chawpinpi Tribunal Constitucionalpa Estudios Constitucionales yachaywasinmi hisp'irqachin. Warmikunapa punchawninpi warmi masinkunata napaykuspam Tribunal umalliq nirun. Qharikunam warmikunawan runa kasqankurayku mana usuchinakunankuchu. Niraqllata chaninchanakunanku. Kunanpacha musyapakuchkanchikraq huk warmi Tribunal Constitucional umalliqman hisp'iruptin utaq hapaq atiyniyuq kayman hisp'iruptin. Chay hina musyapakuchkaykuna manaña kaptinmi nichwanja ñam llallirunchikña derechonchikuna amachaypi. Allin ruway hinallaña kanja hapaq warmipa llamkayninja manaña musyapakunapaqchu nirun. Kay hatun huñunakuymi qallarirun Ernesto Blume Fortini magistradopa rimariyninwan. Centro de Estudios Constitucionales Yachaywasipi director.